Okay, alright. Nayi le ndoda iyabonisa ibheka le ndoda nje bazama ukuyakha. Ngibona bazama ukuyakha phela hayi ngeke hayi ibuyelile esimeni sayo. Hayi yabavumisa nje bevuma sebevuma ngabona ibuyelile esimeni sayo. Kumele lo asiswabo bebethi bazama ukufaka ngalezi zinkwa lezi. Yabona hayi ibuyelile mhla kabani u19 namhlanje 19 bandla. 19 bandla. Yena ke le ndoda kilo ntonjile bandla. Ilo ntonjile izolo beku18 ileke izolo futhi. Yile futhi izwile futhi lokuya kwayizolo athi akhumbula mhla 16 iyakhala ngokuthi iyacubuluza. Ilo inakho le ndoda ukubuya icabanga. Icabanga nje into endaba phela. Uyayicabangela. Iyabona ke. Umhla ka16 wakhuluma ukuthi yahudana. Yahuda okunye yahuda enye indlela esihluku. Izolo futhi njengoba ku18 nakhona kube isihluku. Ahudekani. Uma nje ingathana ngathi yaputshuruka kodwa ngiyezwa ukuthi muhudo. Ingathana nje imbali iputshuruka ngathi yaputshuruka kodwa nje ehudeka futhi nezolo usaphuma lo siswabo usaphuma usisi. Ngiyabona. Akusho ukuthi yileke bandla izolo ngizobiye mhla 16 wakhuluma ukuthi yaya kabili. Izolo kuyile bandla iye kanye ke izolo njengenjwayelo. Kusho ukuthi siye kangaki ke kulo September siye ka8 siya 8 lo September soke sibone uSeptember uyophela kangaki. Soke siphela usibone uSeptember uyophela iye kangaki le ndoda bandla. Soke sibone hayi baphila abantu mhla ka19 September bandla sizophela inyanga. Kubonakala ukuthi le ndoda ayithathani ihlanganiswa nani. Hayi isancenga bandla iyenze i-airtime ke bandla ilindi i-airtime njengoba disho nje ukuthi hayi nayi le moya yalonto nje iyenze i-airtime. Futhi ke hayi ngiyabona izinto zayo ziyahlangana la ilinde khona amavocha. Yaphinde yenza futhi yenza amanye ama-survey isihlanganise futhi $6 sekuwo$6 futhi. Ngibona nje ukuthi hayi 650 ngicathi 650 $6.50 Aseyasondela ku$7. Ngiyabona ukuthi hayi yazama le ndoda izokuyiphusha futhi namhlanje ibuyile phela i-network ibuyile ngicathi hayi bisa-process okunye network. Ibuyile so-ke izokilontunje le ndoda izokutholele i-airtime ngicathi izongena nini ngicathi ngoba iyenze mhla ka17 hayi izongena thatha 5 days izongena Monday Monday. Ukuthi hayi baphileke abantu hayi le ndoda bandla hayi iyayibona ukuthi hayi iyona sezingene elitop le ndoda. Impunga le ngathi ungabe ngathi ingubo impunga isiyaqala bandla kule ndoda. Yabona nje bayashoka hayi indoda enhle kakhulu. Yebo baphile sebephila bandla hayi sobonana nakufika ushawo 3 minutes sobonana sesibonana abantu. Niphile seniphila abantu. Okay alright. Namhlanje ke le ndoda yenza imanga lishona ivele yathenga sengisho nje lokuthenga kwayo anti ijwayele ukuthenga ekseni sengisho yenza imanga ukuthi ithenge ntambama. Hayi phela sengiyakhuluma indoda eyikhulumelayo lana kuzona phela imanga kangako sengiyakhuluma nje bangathuka abantu. Sengiyasho ukuthi ithenge lishona ilanga ngathi ithenge ekseni. Iphuma bandla ke khona ka check safe. Iphuma ka check safe lo so-Edindeli wabona izinto ezithengile nawo ilona abe right ke. Ize yashiya nobasket kade ifuna uqala uwabone le ndoda ukuthi right yini. Hayi mayifike wabalontonja hayi yafike wabona ukuthi hayi right bandla hayi right ayabonakala. Inyawo la uwolkithok angithi uwolkithok inyawo nelo namakhanda. Hayi right ke la wayibonakalela. Hayi ke nayi le ndoda yathenga ama-Tipex nawa angithi yawabona ethaweni bingawanaki ukuthi ashibhile khona. Yathenga noshukela wayo bandla. Nayi norox iyekile phela le nkukhu angithi sebenakho phela ukulontonja ukuthi bavele bathi hayi sicuthile masingena kanje etolo bavele bathi sicuthile konorox wabona. Athi bakade into ezibola ayihlangani lento inorox yenkomo uzopheka inyama yenkukhu wabona. Ukuthi phela yona iyabonakala la phezulu athi uyibona ukuthi isidi yabonakala ukuthi ayikavula ayithintiwe. Kona ngivela ngathi angithenge yona hayi ke ake ibhekeke lo Kiltalk na 1 kg njengenjwayelo angithi sisekhona phela isitambu njengoba ishilo nje le ndoda sisekhona isitambu. Okay asike sikiboneke siqale sibheke nakho yabo isikhathi bekubani 45 second 14 minutes past 4 wabona 16:14. Okay ayike asike siqale phezulu sathi u-Rainbow Kiltalk 1 kg u1599 nawo Kiltalk bandla 1 kg. Sadlula sathi check value Tipex nawo 1099 aba 1099 yila ma Tipex lawa
le ndoda nje izohlala iveza, angifuni iy'tori mina le ndoda yathi le ndoda iyayiphantela, indoda ey'pataniselayo. Akekho nje akukho la ifika khona inika ukudla, wabona, iyayizamela le ndoda. Noma la ifika khona bethi bayazama, ivele ithi hhayi isuka kukona, ivele ithi hhayi isuka kukona, ayifuni nje kuphiwa ukudla le ndoda, ngoba iyazi ukudla kwabo lokho abazozama ukuyakha ngako, wabona. Le ndoda nje ngancama ukulamba, nakho sadlula sathi iselati shuga, u-brown sugar, iwu-R15 phela lo omkhulu, ngivele ngawuyeka, lo omhlophe vele ngawuyeka, ngathenga lo 10.99 ilo selati na-500 gram. Sadlula sathi bani, sathi mana cubes 6 uchili beef, vele imnandi-ke, kodwa-ke ayihambelani nenkukhu, kodwa phela ngisathi ngiyifaka bandla, ngobani umuntu uyacinezelwa. Mana cubes sadlula plastic lo check value packet, check save packet, medium, midi old, R1.20 lo plastic nawo bandla. Ukube nje le nyawo beyibheda, hayi bizoyeka le ndoda, Hhayi-ke sigxila ngedate baba. Yabona-ke lana bese yathi 45 second, 14 minutes past 4, yebo, 45 second, 14 minutes past 4. Kubani 20, akuthi newedi ishintshile njengoba ubona le ndoda ithi kulonto nje sekuntambama khona nje late kangaka, kodwa sekuqunqile phela. Angithi alikho right izulu, mhla ka-20 September 2025. Uyazi ngithi 5 phela kunakile nami, ngithi nje mhlawumbe 5 kanjeni, iwedi lo ingona nje ngithathele phezulu, ngithi enza imanga ngithi kuzona imanga kangaka. Hawu, ngithi mina mhlawumbe soku 5 kuqunqile phela iwedi. Hayi baphileke abantu, izoke ilontunja, izoke ivele ndoda, hayi ukhiphe wonke usisi bandla, ibuyelile esimeni sayo le ndoda, ike yavela, ivelile izolo. Le ndoda ke siyilekile bandla mhla ka-18, athi ayigcine, ukhumbula ayigcine kabili, yaya kabili mhla ka-16 kuphuma lo yasisi, iyaya futhi mhla ka-18, ya 18 nakhona futhi iyahuda futhi mhla ka-18 nakhona iyahuda futhi, lokuphuma nje lo yasisi. Hayi bandla sibuyele esimeni sayo le ndoda, soke sibone njengoba nje izolo izobe yinuka phula izinyama masiyidlile, ukuthi izophoqele no-rocks phela, vele kunuke nje, kuyazwakala ukuthi bengidla inkukhu, yabona, nto amnandi amakhanda. Yabo njengoba kusezoshisa, ngisazoke ngiwapheke wonke, bese ngiyawaphatha, mhlawumbe ngiye noma usemall, uma ngiye emall ngiwaphathe, fike nje ngibadlele njengoba sekuzoshisa phela. Ngithi le ndoda ayisena fridge. Okay, hayi baphileke abantu. Mhla kabani namhlanje? Mhla ka-20 September 2025. Yagcina-ke mhla ka-18 bandlile nje, ubisho ukuthi ihodile, siye kabani-ke, siye ka-8 kulo September. Soke sibone uSeptember iyophileka kangaki, baphile sebephila abantu. Hhayi manje nje idlile isuthi, idlile isitambu yalontunja, ibisaqedela futhi nalela akhumbula ukuthi sengelela sobhi lona, iliphi konje lelana na, sibheke ilahlile lana, ayilahle khona leli elithenge ka-Shoprite, walikhumbula ilona chicken liphi ilona, yabona nje izinto vele sithi masichaza, phela ila ilahla khona le ndoda lana, noma ibuyishushe igundane lesobho ilenze njani le ndoda, ngathi ngilifakile noma luyile. Hayi chokolaka ubuye lithathwe igundane, ukuthi kungenzeka lithathwe igundane, ngathi lo iyovala ngayo lokwempuphu lapha etendeni layo, ngoba itendeni layo icuphele lokho nje, izobe iphume nje leli sobho lithengeka lona kuyona phela ichakalaka, ithenge akhumbule lithengele lo mhlawumbe ithathwe igundane, lithengeka Shoprite nje ensukwini, liphela liqedele lona nesitamu namhlanje kuthana nano-rocks, nayi le yenkukhu vele ilontuni. Hayi chokolaka lona yini, nayi i-minestrone esidliwe igundane, uyibona i-minestrone sidliwe igundane, ayikhumbuli ibhale kwani chickens phezulu, ivele lidonswe igundane. Heyi liyingozi, ibhale bani chickens lapha phezulu, idlile le chickens lo, alimnanjana nalo, ngalifaka futhi enkukhwini, minestrone le ithengeka Shoprite, akhumbula. Okay, baphileke abantu, sobonana, so-uploada nje kusasa, iyangena i-airtime yayo ngomsombuluko. Hayi baphile sebephila abantu.
awubandla. Nayi le ndoda yabona njengoba ivezile-ke izolo. Namhlanje umhla ka-21 ilona yisonto, Sunday 21 September. Ngabona isiyilungiselela ukuyichutha inyawo. Kumanje iphuzela itiye layo le ndoda, ngabona. Kumanje nakho isiyayiphuzela itiye layo. Iyavuka bandla le ndoda. Isazokiveza nalaphana kade igeza zethu ukuthi igeza kanjani. Le yandisha khumbula njengoba ngathi idliwa amagundane. Sinembobo. Nazo ngike ngayiveza ukuthi izoveza ukuthi igeza kanjani. Izolithola ithuba ishayela itiye layo le ndoda isilinde ukuchutha lana. Nasi sibeka isitambu sayo. Yabona, nasi isitambu sayo bandla. Izinto nje kamnandi zisalile-ke ezinye ziningi zona lezi nyawo. Sengisho kona ukuthi zisalile ezinye. Izolo nto nje mase kushisa ngempela-ke athi phela isivele yenze njani? Ifake emanzini, isivele ifake emanzini. Nale lona-ke ifaka la. Bese ifaka kuyona phela phakathi kule lona. Ifaka amanzi bese iyalonto nje. Kodwa mase kushisa zinganakala khona kunjalo. Zinganakala khona kunjalo. Hayi baphileke abantu. Baphila abantu umhla ka-21 namhlanje isayeka 8 le ndoda. Ngikhumbula isagcine ngamhla 18 saya 8 endlini encane. Soke sibone September iyophile kangaki. Baphile sebephila abantu. Okay, alright. Hayi siyalithanda le ndoda. Le ndoda njengoba iphuza itiye lemnyama kanjena ilontonja iphakamise iflege la gogwayo ethanda itiye lemnyama kunobisi engalifaki ubisi ethanda nje lemnyama. Kodwa-ke phela mina ingoba nginawo amandla ngithanda elinobisi, kodwa-ke hhayi seliyaphuzeka nalo ngoba ngithanda ugogo wami njengoba elele. Okay, hayi baphile abantu, sobonana. Nayi isikhohlwa le ndoda isho kuzona lezi nyawo awubandla-ke zi-right-ke lezi azinuki lutho, azinuki into embi yabona-ke. Hhayi ngathi balonto nje kushuthi kwasiza ukulontonja kwami, khontrol kwami ngaleya video. Hhayi zi-right, izosho futhi le ndoda mase bedayisa into ey'nukayo. Hhayi zi-right lezi. Sibonge kwabasiza lapha eDindeli CheckSave. Okay, baphile abantu. Baphile bese bephila. Mhla ka-21 September. Sayeka 8 le ndoda endlini encane soke sibone September yophile kangaki. Okay, alright. Awubandla kusewona 21 yabona. Le ndoda isiqedile-ke isiphekile. Hhayi zigcwele ngaphansi, amakhanda angaphansi. Nelo. Yabona. Njengoba ngasho ino-rocks lena phela anthi yasho ukuthi ifaka sekuvuthwa igovuza. Agcwele ngaphansi nakho le ndoda isilindele ukuthi idle. Yabona isibeka netiye layo futhi lana izobe isiyenza itiye. Masiqedile ngesisuthi salile futhi okunye yabona. Ezokudla futhi late yabona. Izokudla late. Hayi idla kamnandi bandla le ndoda. Idla kamnandi le ndoda. Hayi baphileke abantu kusewona 21 September. Sunday 21 September soke sibone ukuthi September yophile kangaki le ndoda esagcine ngamhla 18. Baphile sebephila abantu.